se nađete jednog dana u situaciji da vas zove neko iz Poljske i kaže da ste mu dužni 5.000 kuna, a vi nemate pojma zašto bi mu bili dužni 5.000 kuna. I ne samo to, dakle građani prema sadašnjim zakonskom okviru nemaju nikakvu mogućnost pravnog preispitivanja visine i strukture tog duga. Dobar dan, pravna klinika, izvolite. Čim zazvoni telefon, studenti pravnog fakulteta koji pružaju besplatnu pravnu pomoć u okviru pravne klinike znaju da je velika vjerojatnost da zove osoba čiju su tražbinu banke ustupile Agenciji za naplatu potraživanja. Građane najčešće zanima kako se zaštititi od učestalih poziva, odnosno pokušaja da ih djelatnici Agencija za naplatu potraživanja kontaktiraju. Isto tako građani nisu sigurni trebaju li oni sada svoje dugovanje isplaćivati prethodnom vjerovniku ili novom vjerovniku. Dakle, važno je napomenuti da dug i dalje postoji, iako je došlo zapravo do promjene vlasnika, da se tako izrazim. Teret koji Zlatko nosi na ramenima duže od 10 godina. Dug na kartici nastao je kad je izgubio posao. Zbog kamata potraživanje od 260 eura naraslo je na preko 1000 u trenutku kad je banka njegov dug prodala Agenciji za naplatu potraživanja. Danas iznosi približno 3.500 eura. Priznaje nije redovito plaćao jer nije imao od čega dok nije otišao u mirovinu. Zadnjih 13 mjeseci plaća 60 eura mjesečno. Iz agencije ga svaki mjesec zovu da uplati i više. Kaže da su ljubazni, za razliku kad nije ništa plaćao. Glavnicu je otplatio odavno. Ne zna kad će biti kraj. Mislim, ajde, to možda i godine i sve, ali kad zovu, tresu mi se ruke i da počne se tresti. Nervoza neka. Tako da sad sam mislio, ajde, još da to izdržim. Ali izgleda da će cijeli život to trajati. Odnos između dužnika i subjekata koji se bave naplatom potraživanja trenutačno je u sivoj zoni i reguliraju ga načelne odredbe iz Zakona o obveznim odnosima o ustupu tražbine. Ministarstvo gospodarstva za kraj 2022. priprema zakon koji bi trebao urediti taj odnos. Ono što je tu važno svakako apostrofirati jest činjenica da agencije za naplatu potraživanja, odnosno subjekti takvog tipa, jesu registrirani u pravilu kao trgovačka društva, zapravo gotovo isključivo, a ne kao kreditne institucije, zbog čega oni izmiču nadzorima HNB-a ili HANFE primjerice. I ono na čemu svakako treba staviti naglasak jest zaštita dostojanstva i osobnih podataka samih dužnika. Kako bi smanjile udio loših kredita u svom portfelju i rasteretile svoje poslovanje, banke su zadnjih 10 godina, od 2011. do 2020. prodale oko 5 milijardi eura takozvanih neprihodujućih kredita. Potraživanja kućanstava banke trenutno prodaju agencijama za 40% od ukupnog duga. Za dug!